Okay, tugende maaso Entebbe Productions kakati bakutusizaako firimu yino. Kasooke tulengera akalango kano kwegamba tusooke tukinyonyoke omanye kiki ekiri ku Coming Soon ne Blast Films. Kakati bakutusizaako firimu nyingi bano bakafulu b'ebina Uganda. Ne bagiyita abagwagwa abana. Kati bagwaga ki bano abana abakola ku muzeeyi Fujjo, muzeeyi kigwokolerako effujjo. Banange baana mwe mwandimpisiza bulungi. Ene nfudde mujjo ewa Geoffrey King. Kakati bazanyira ku mukadde omulogo. Abaloze buli omu afaanana munne. Banange banindoze ne batafaananya guli omukandala. Bonna banna bazanyira ku mulogo n'abaloga. Abagwagwa the four idiots. Ne mwana gwe ekyokunfaanana okoze kibi. Kubanga ogenda kunzibanga buli omu alowooza byotwala byange nga bamanyi gwenze. Bagiyita four idiots. Omuli abazanyi baabo mulembe ga Matia Sali. Eno togisubwa. Tukoze tutya okuyambibwa omuntu azzeemu atya okwetereza ekikolimo ekitakyusibwa. Muga ya Faizo Musi Shafiki Kali ne Kasire John Bosco Kafulu wa Mayembe Mwanje Panado eriko Coming Soon film nimetereko kenjeru mujja kuleta egongole lyendali kati kabondole okutereza nga kutumye gongole lyendali abakusse omaka bandole era obo ina kudde yakukolimira abeko kyatereza ku kikolimo kali gwe nze nkobe nyinyose eno togisubwa mulime mwe abavuma abantu ku makubo bajja bakola ekyajabu eri ku Coming Soon n'abazanyi babakuzanyira komedi ow'omulembe era tosubwa Muga ya Faizo. Firimu yino tukyalengera kalankayo katono nnyo ate nga nagambye mu MK Majestic Plaza level 5 eduuka liri namba 8 ejjudde abazanyi baabo omulembe ekyokubasonyiwa anaabasonyiwa oba tagenda basonyiwa. Agiyita the four idiots abagwagwa. Eno gifune matundiro ga firimu na mugwanga mu firimu ennyingi z'olaba bina Uganda neno togisubwa kubanga nayo ya mulembe. Kakati Sebo gwe sebo bino mbikoyi bino mpulira bintamye deno ddala ebiki atunoonya atyo lwaki atunoonya ani abanoonya banani abanoonya sakityo buzibu ki bwe wakoze bantu jasitiko mpalana tunoonyako mpalana lwaki atunoonya defense omulamba lwaki atunoonya obadde ki kakana ye Muga ya Faizo oligino ne muza kakana just wabye sabulenya y'omusajja ate kubakuba naawe okutya okutwalako eyo sabulenya gyolaba obwedde ewooma ne tulyako ne yoyo omwami yoyo nagije bwoyo mbu yajeyo bujaje alagawa omukyala ate nkyayogera naawe otambula ogenda bw'obeera nga wabesa bulenya ya defense nze wano siriiwo omukazi anoba leka naawe mukwano bw'oba watutte nga kale wabbyeko bubikatini wano siriiwo defense bamubba kakana mukwano kakana sabulenya kale eno bagiyita sabulenya egenda kubeefuluma mu bwangu ddala mpamwita Muga ya Faizo maama enyeyo anti nabagamba ekinauganda kituse kulevu ndala wajibye oba yakuwadde empe kuva buto bwange paka ku myaka nze sibbangako ndayira amazima ga Katonda mu ggulu sibbangako njala yebeera ebba neesinze ye yagikuwadde okakasa amukwano tonoba nkwagala nga bw'okiwulira togeza n'okirowoozako ekyokunoba kubanga omutima ojja ku ye Muga ya Faizo n'abazanya abalala nkuyanja anti baproducingira mwana mulenzi Bogere Peterson TP omwana w'omwavu tukalindirire saawa yona kagenda kuba kakutuusibwako mu King BJ's Production. Okay, tugende maso. Yes, okay, tulengere ne kando kuva mtu na staff production ate ne tugende maso pala pala.
It's a rainbow umbrella. Katono nnyo tukyalengera kalango akabonoonye. Kakati bonoonye kiba n'aboogerwako ku mulundi guno. Omuli abazanyi bonga Katerega Meddy. Fayizo Mugaya. Laba ebyetere ku kyalo. Obadde okimanyi waliwo ebitonde bya Mungu nga byo biriwo kwonoona. Eno naye evudde wa Mugaya. Tugenda maaso. Mama nja kubaagala. Muzaala mibiri. Abaana edda baawulirizanga abazadde ku nsonga ezimu ez'ewaka. Naye aboonoonyi bayingira ku kyalo tebalina mwana wa muntu gwe bwatonoonye. Tosobola kulya kya misana kyaggulo muwogo ate nga mwokye nolowooza nti obwongo bukyakola. Emmere eriwa eno emanyiddwa nga sinners. Laba akasooboosoobo oddanga wano twagamba ono omusajja waffe. Tugenda maaso tukyalengera kalango kayo Nalubega Fiona bonna bali mu eno firimu bagiyita Aboonoonyi the Sinners. Abazanyi babamanya Mugaya Faizo ne Katerega Meddy bakomyewo. Eno togisubwa bali bayonoonebwa ne boonooneka kati baliwo kwonoona. Akufunyisa olubuto nga lw'abalongo bana kati ekyo kiba tekikyali kyetere. Bw'aba yalumbye omusiri gw'ebikajjo tomusuuza mpango. Leeta ebikajjo. Director Katerega Meddy. Aboonoonyi bano kutakaka ku bulumi bwe bantuusiza okuba nti ekyalo bakifuukidde ekirala zizinga. Wange bamusanze mu kikolwa. Omuyaayi omusanga ne mukazi wo mugwe n'akufula omulyango. Ekyalo kyabatabukira Aboonoonyi ekimala babayiga nga aduuyi. Bagiyita Sinners Aboonoonyi era matundiro ga firimu na mu ggwanga eno katugikutuuseeko kati saawa eno kuba yo yazze dda. Yes, alright. Yes, okay. Nateera ngera bulijjo bwe tutera okukola ne ku mulundi guno tugenda kuba tukutuusaako kino ekyakabi eky'omulembe okuva banafe aba JR Film Studios. Kakati bwe twakoma kiri ekitundu ekyokubiri nga munaffe mpaata awenyuka 12 Stars Universal Pictures waliwo gwe bakwana wano. Nze nkwagala oba nfulabye leero banakulaba dda gwamanyi nze gambye nkwagadde siko ennyinde endaalo naawe senga ne kojja mikolo bano baddala nnyo mu bintu ebikolagana okutimba emikolo yono mwe mbasindika kuluzi mudda mu bwenzi nga byani bye mugaba mwe mwagala kufuna adu mujje wano mwagala kufuna ndongo mpya ze basuna. Joseph Bera ye producer wa kano so nga atera ye muwandiisi w'olugero. Kano tuze tukalabe kuva katundu akasooka bagamba bagenda kuba batutuusaako ekitundu ekyokusatu. Anti ngamba mwe nze agamba nti no abo abalenzi bemuno aba bakwana be babawa ne be babakola nze sobola bikola kojja I mean taata oba kojja mpaata waabwe gwe mukulu nakugamba ntya ekyekitulina otuukawo mu dduuka lyage yakuba muganda we luli kataamute olubuto lunuma lubula okunzita subscribinga ku channel eno gwe muganda wange osobola okulaba firimu eno ng'etuuse Jerasemaani ekitundu ekyokusatu. Kali katutandike part 2 ey'Aboonoonyi oba the Sinners okuva mu 12 Stars Universal Pictures nga buliido neyo company. Mwidukira ni Rainbow Umbrella yona teritumiire mwana mwidukira we twakoma n'abakubya ab'emisota ku kyalo Fezo Promotions bona tibalutumiire mwana bakoba nti JB Leisure Center Wandege yang ni Blast Studios ate tuongera okutumira kwa ababona Film Life Edebina Uganda ndiche mukola kyakabino senga nikojja mikolo baba tusizaako efirimu ya Mugaya Faizo oyo kafulu wano mu Uganda abazaninga Muyomba Zakaria ni Mugaya Faizo Katerega Meddy nga bulido Choya George William yena aidye babirye Sumaiya Rinda Rahima King Jose Daroko nga mukabya Nalubega Fiona Mukandeke Hadija
firimu bajesi aboonooni obadde sinaazi ekitundu ekyokubiri obwire bwa misana nga bwe twakoma mu kitundu Kyagulanyi Silver ye nata akubye koodi Nabuuma Esita tuize ku paati 1 katono abakubi ab'emisota ku kyalo baba no bali kutereza mpanda daiwe emirembe giri mu nsi Senga Sanyu Namatovu yena ali mu kafirimu kano Nsamba Ramadhani bali wano bali mukwegeyamu nani yakubye baba lero nga alamba ye ino ki kati biyembe lya ku miyembe awo tuli tuba tuli awo tuize mu paati 1 katono ino basebo ndikubabuuza baba mulikungo bambundogere nimwe ndikwenda baba waimwe tugambe tukobe nifa abaliwo yogera tuida akobera baba abaana imwe mutegera bulungi abaana bagwire mu kala imwe bana jo freaking ni director of photography kuba kereri muno oli kuogera oti oli kuogera nandege ife tuoyogera nife ife tuliwo nchimanya oli mu nyumba otelise munagwire mu kala indi oli munumba omulamba iri muga ya Faison producer wa film eno aye vayo muganda kitamwe mukobe baba waimwe tamule mbaliga ngaje wange atayira mu kuida kumanirira ka wange wembanga amatu gaimwe agazira mu mpumbu jemwe yagalira twaliyo muna ife yemwe akwanira ife twaliyo mukazi yo nansobo yi nawe tojja wafu ate nimwe ndi kubawoninga imwe nkudu imwe bwe muire wange timuira mu kusalimbira mbaliga kuje wange tulende kinawo muno oli kubakerero oli mukazi ife tuli basada lwaki toyikaikana kuidobozi lyo nga kimayo akagaito ga baba waimwe gago muire mu mumanire ga siembwa dino aye we tuida kukubaka akabina ko oli kunenya mwana linda kukatu dino tina engaito da baba mama nze nidodene neno yino ojibwaine be ontayinza kukikola ekyo kumanira baba waife kizito odibwaine muno bakubye taata bano nabakubye baba ngate omukazi agemye enjirere bano kyebaliko tebakimanyi bano basikwira olutalo kale balina okukisasulira embwe eddino bwe yaganye n'otugamba wamani baba ide bwe yaidye ngaasinda ida tujje otatandika lutalo baba pale daibwe dawaayo ira diriko muna tukoye tweyambule filimu bajeta aboonooni the sinners okuva mu 12 Stars Universal Pictures ate ngeno filimu ya Muga ya Faison producer waayo tuba tuli awo obwire nga balese na Kisuuyi avire Kampala aidye maga aize boda yamuleta bwire ni bana abageni abatazunza ndoki bana Kisuuyi tusanga ira okubona tubonera wana Kisuuyi wife bana ngogeje wanira na Kisuuyi ayogera na luzungu hi people how are you bana ngai was Kampala is fine bana tuingire munumba na Kisuuyi awanvu iwe bamutikwire ensawa mangu ago aidye no mugenya atazunzano kibangire mu kayumba kaibwe tuli eyo babajire side dawo babusuyi bana kankuletera akasente ko wa boda ono wa boda amatwali oti mulogo musadanga mwirugavu yaida yamuwe 15 muna we bali kumutuletera akana akakoluzungu kanje nsanuke ni na Kisuuyi wange owa boda atyo yakyusa pichi ye yaja aya natuke abantu nga bakuba obutalimbwe nako dino mama yaigala wo speed esaluni likuba ita omugenyi atazunzando chaidye banange specioza na Kisuuyi tusanga iro okubona bana na Kisuuyi ngo wanvi woli oti oyenda kufumbirwa bufumbirwe mwaminiko akola ati ayogera mu kuno Luganda yeta Oluganda bananse kino tsintana kunika bana bona balungi na Kisuuyi osoko nongere haga muna na Kisuuyi nali wakaye nkayambaire kusawa ngera avuye Kampala bwaba buli omwe ayenda mugwe kwa nti ye kubyakawo
ono omukazi ng'aseka bubi. Oli omu mpaka umenga bwe. Bana iwa akantu iwe oli kakopato kula. Oli otidudu tikava mu kifo kano. Kalirira awo emyaka. Bana senka yamweta senka. Obwire bwaziba. Mupati wanu mwidukira bakuba baba. Bakyaziza omugeni tubatulyawo nga abakubiba emisota ku kyalo. Bayingiirewo n'empanda daibwe mu nkoto. Oyo ali ku kisenge ni Muga ya Faizo oyo atayire omutwe ku idiniso oyo ni Muga ya Faizo original names ate ono ni Katerega Medi nga bulido bano bali idea ni isimu amalo tuba tulyawo ebintu byatandika okuba ku ibati Mama senga mama bona na Kisuyi oya akafwe Kampala bona nani oyo ali kuba kulumba yaife mulina gwe mwakubye Byanga tusabyaba ngaife titusobyanga kusenga na ali kwogera biwala bibyagwirira mulina gwe mwakuba imwe wawe Fezira kwetu kubanga ku kyalo kuno. Yongera muna bitire maze okulengeza. Wawe nani oyali kuba bana ife mutatu tisaiba wange yafoba muzimu n'ogwize kuba nkola ino obwenzi ku kyalo kuno magamaga. Bwana na Kisuyi bwe yekwesa aliyo titavana mu Kampala idwira abayaye kaboneke kwekaire irala bonono wa malobozi nti gamusana senga waibwe yena yatireira moneni ndo yasenga oba kabira kyeno wawe bana mwida mutu yambe biche biri kuba kuibati ababe badigida moja kuira momokola moto kwa basabizako Mumutegede gwe mwakubye Mumutegede Tumutegeire mutayira wawe kampulire katono bakalira bana tuli kujja kuuna tujja tumwetondere tumutegere gwe twasobiza muli kujja kuuna muje mukoleki Tiawu zedidi kuliba tiawula ugogo tiawula tuwede zedidi kuliba tiawula ugogo agana gano Muga ya Faizo ni Katerega Medi muwulire yongera wawe bana mulekera awe fe tukuja kuuna twetonde wawe mama achikola muja kuuna muje mwetonde okosoka kubadwa tiawu zedidi kuliba tiawula ugogo awo niwe tujja byalumuka bona suspenda embwa dino bajeta abononi adesina zokuva mu 12 Stars Universal Pictures atenga tuongera okubeba saimu aba bone bina Uganda tupoka nti bana mukola kya kabi ino twira kwewa baba agwire mukalayi ali kunaba mu maiso omwami omubiri olufuba lwa mwamba yasenekeza sebo buti amayino goidi gavamu ku omusayi bano bawunire mungera we bakobye nti bali kujja kwetondera omwami gwe bakubye nina Kisuyi no yali mu kyeru yavuire Kampala yo nakulo yaidi oba yaidi n'ebisirani ba kota mpola ayi bali kwida bwe bwala ngera abantu abayizo byatuuka byafukamira na Kisuyi ayambaire empale ya baba ajo okukyuka bana ate imwe munonye ekye wange wano kuncho kana Kisuyi tikenda kutasebo mavi once tawa vivi once kendo kutuswaza bananke anti chechi kuchama iso wano wasizotya baba bulungi muli mutya wasizotya nsemo morning na Kisuyi wa luzungu baba luzungu tiyabitayo ku blackboard awo bogeire mulusoka yategeera
fukamira muna amavugo gate wansi omusada wulali akaswacha ali kukalumalumu olw'obusungu baba bona ekyeni kye kiri oti mountain Lwenzori ekyeni kya mwamba abantu bano mwagala mbasonyiwe mwidye kwetonda mwenda nze mbasoniwe mwagala ddala mbasonyiwe mukakasa mwenda mbasoniwe muna twenda enda kuvumako wadde n'okukubako n'omulundi n'omu muna tusoniwe titulujja kuyirayo okumanirira ninze tiri kujja kumanirira waire nakisuyogera mukakasa mwenda mbasoniwe mama soko ide nkukuba akama nze gwoli kweta ida katono bana Andes mama jawena mama jaya akukobe twiraku abakubi abemisota ku kyalo bona empale bana abono ni film bajeta abono ni the sinners but abaira kubye dia ono yena abwina omunso onono muna mpulire eri akiri mu maiso wa baba eno kanje eyo malo kubona tubakobye nti yo ni muga ya Faizo oyali kuido oyali kuuliza twira kwa abali kwetonda mama ali wanasi tukatasitukka obunene bumumenye mama mulungi bana kazi alimu ebigere nkumudonado naye waliwo bano abantu baba bona akazigo baba asanuika jako awo nino omukazi gwenenda ali kujamu kubakama lero wena idol kutwira awo obodemye jamuna obodemye jendi kwa mufulume mujye mumvire mujeka bana tusoniwe baba mama ikiriza bano tibaidi mama cheba mukubye mukama bo bali kuwoza buwoze ikiriza mama yatire omusana amwidi walwocho mama ikiriza wena bano bali kumukaka ikirize aye tibaidi twira kweno wo mwami omukubye obo misota ku kyalo aidi ali kusembera mpola hey aize what's going on? What happened? mama ikaikana muna mwami alikweyagala bweyagale anti akubya akama nti alinze babone kike bali kuje ngeri je bali kuje okigemaganyam baba soko ido obone ida sembera chi okidinga abakazi babwine baide kwetonda okakasa baide bali kwetonda batuseira tuje tubone mama muna ikiriza bano tibaidi mama bali kumukaka itibaidi chi mama kyademye tubikube tolengeza ino baida kubona sebo bali kumwegayirira n'okumwegayirira baba onambe tulija kwira tuwalele singa mama amuwa oguda yazaala omwana mwami kinene ulira nzikiriza mama amaze yaikiriza engayikiririza ku bugubi kati awo mbasoni awo baba yakuba buti agwire mukalayi yakuba ati buti awo mbasoni we nimwe mujja awo butiri muli bantu balungi abo okukyalo kuno magamaga baba alina omuzigo guli oti kiyitirirwa kya oba ogana amagana n'agaji inuma walwere nigana agabita mweno nga kwame sukulu gusaada iwe olina empisa embi gubone bakunumba baja film bajeta abononi the sinners okuva mu 12 Stars Universal Pictures atenga producer wayo ni muga ya Faizo director Katerega Medi eyo twavaayo twaira kwewa mwami guda eyakolamu mbona tusangayira okubona otukire na walungi oyeba mweta Kyoya George William original names otukide no walungi otukire ni muna walungi bisera bya kulya kya misana ida tugeme nze muna namaze iro okulya waliwo obuzibu nkoberaako oba olina omutawaana tubone kyekirako muna webale kuzimba enumba eno tezi kano katono ino kano katono nina enumba dendi kwena ndikwenda nzimbe kalina ngere mega standard supermarket esinga n'obunene ku kyalo kuno magamaga bana bajja nakuntya ebintu muna bya abagayiganga batawaku na kudula ebintu byakutetenkania buli kintu boti bagananga ku kintu kumusetwe mwana omukazi yanfa kungera owe ebizibu na amaiso gamuwere mu kiwanga ali oti kikereba kitayire ku mugogo atandise okusida ebizibu bye musada waitu ebirevuta kasala enviri bana
Munandidukire okufa kwa mukazi oyo nga kyatuluma ku kyalo kuno. Butimba enenze babo mpali yo kasente ntetenkani nga bona amaiso musaada waitu ali otikakani avu. Aye Ogenda kudda wano Tuesday. Ojja kuira olwokubiri. Abagayiga tayenda kwesokonerawo kuba oyinza okumuleetera abatemu obuwiro baba wuuyi bamwingiri. Omwami Simairo yaida. Bwe bayogera ku kasente bamukobye olwokubiri aire omwami yasanuka. Gwe wange. Baba mpa ku ngalo. Weebale muna wangala kokolanga nga bwe bidda kibomba izeewo bwotoire. Amuna kantambule mpola ndireyo. Musaada waitu embeera yamukuba yali alina endagwa obono yagwire mukala yayena kuli bona bwatambula. Ali oti bako baba buvubi bakunanda busuyi. Eyo twavayo twaire eri mama. Mama waba walabale. Ngali wano nina kisuyi bwire bwa misana sanao. Bali kumwegeresa engeri yamaze ibanga mu Kampala bali kumwegeresa okuluka emikeeka. Biwala bye biri eno bikulya ffene bwe bimutegekera akawala kano ka ideolozo oti tunaba n'emirembe. Mama ife ibanga lyetu mazira tatwegesa nga kuna mikeeka. Nze nkukobere n'okulya ffene ono tutamuwa. Bana mpulira nkoyo olunaku lwaleero ate ko kali ere kasaze ku busale. Baba bali awo akakazi amagulu gombi gakono unu mukazi kikaaki. Ali otyazaalibwa musamu seba akayogerera na luzungu. Toyagala kuoza. Kantu iwe toyenda kuoza ife oli wano otumanira bumanire ebigere bye byakono byombi bya lukono tujje tukanogera idagala buti bafunye emboka ato baidi mu party wano bwe bakuba baba wabala bakuba emisota ku kyalo bakalumba mpola. Kali wano kambaliga kakazi kaitu waigulu walunja aye wansi wafu at least otwalo musambweka. Bakayuwa kwa amadi kuba gasiya kakubeka gasiya kuba wawe segaido kubako ate bana chechiri eyo sengaido tuyambe byamala byalumuka bana mumukoze ekyo mwana wo mukazi waitono bakukoze eki mukazi waido aye byana bino bano bambi senka binkubye bana bintu bisanenza yona ebyana imwe ndi kujja kubikuba emboko imwe okumanira muga twira kwaba kubiba emisota ku kyalo endala bwe yabalume ino bajja mu musiri gwa baba budala bajja mu musiri eno wansinga mu kibali muna yanguya sebo batandise okwiba n'imwoga bano beetaaga luzira buti we bituuse omusaala waitu ali kumena emiti aye bona kifwezi okubanga oti ali kulya kamulali fesi emuli otiri envulye baninire mu mulyango yanguwa bali kwiba mwogo basaada baitu endala bwe yaluma baba agire kwewola sente akali kuwira ono yatandika omagamaga abazeebaze abano beezira kubona nere mbeera tukajja mu maiso film bajeta abononi the sinners okuva mu 12 stars Universal Pictures nga bulijjo VJFM n'akagemyemu wano wazira tubona leero muna soko ikaikane ku wansi waliwo benengeire ika ono ngabo nabakoba ogutwe gwa bando wabataka ika wansi gasiya tikiwulira waliwo ndoza gwe balengeire aya buti yongera osigusika ono nabakoba ogutwe gwo gunene guli oti bando wabataka ya amagezi muzirole ni bwongo yatola ekikolo kya mwogo yakozesa obwangu mpola muna yangu opakire mu kifuluusi embwe eno kiboneka nkusemberere busemberere ate amutya yangu opakire tujje muno timutoli mukuiba gwalatawo kalimagezi asembeire akabina ekyatwala akabina n'omutwe gasiyo ogusiri guno nakukobanga wasirika vanyu muno abaire ki saawa nyina eno yenda kulwana iwe oli oti walugono yangu ta ku mutwe gusiri guno gatambule mbwa iwe yangu yatyama wansi muzadde waitu bamukuba ekigwo bawo gasiya kalimagezi yasoka yavaawo kaida alengeze ezira bali kumubona bonono ogutwe mbakobye guzira mu magezi yageda bugeda ali oti kitole kyakawunga yamala yate ekifuluusi ku mugongo batandika okalakala batyo batuuka akaseera wekabitawo twayirako wa mwami Kamalimali ono omulimu ogwo gwakutambuza lugambo bamweta King Jose Daroko Masters nga bulido
ali wana ayogera yenka ate omuntu kasi atandika okwogera yenka emyaka gibagigire naye iraluli bali naatera okugwa nga yetaaga kutwala na butabika. Aba oli awo amavivi geetegatega abayibi bano bava mu nnimiro y'abantu. Baamubona basebo muvaawa leero mbabweine ababirimu muvaawa tuvaawo ife olimbega mo tubuuza ebibuuzo ebyekisiru mukidi nga nva kuyiba mmere yabeene eyo mmere oli kikakasa eno mmere leka mbone otatumanirira iwe muva kuyiba mmere yanamazzi ate muli wano muli kwekazakaza ebyekisiru. Leka mbone lwaki muli bana bayibye mwogo oli mulalu iwe oli tukaza kumutubye myogo mwogo wuyo ali kuboneka ife buno yetaaga kutolerayo obutide ono tumukube n'amabaale muna ono ti mwogo buno busabwa nti tola tamu okikube kubagasiya wuyo kuba gasiya kikube mutakuba kikube empanda kuba gasiya niwe munankuba ndikuja kubalopa kikube empanda kasiya ndikuja kubalopa era mbabweine mwimaze okwiba mwogo w'omukazi. Twanguye baba tuje iwe kola olugambo idatubona ate ife kasi otugemaku eyo twavaayo tiyalwa namazi amulese balemba bweine bayibye mwogo kumpi kilo 10 dibayiroba kilo 10 ina bali kusombanga ku busombwe bwe batwala batwala ekakira batwala n'emusita bwe batunda muna tuyinza otukayo nga tende mwogo ti wifi yatinze mwogo waimwe mwidi kuba namulyaku nganka ali muto. Twanguye bana tutagana nga bagire baba ali wano ali kuwanga mbago aje mu kibali asaawe bana ate kye kibakezeza n'ebisirani kuncho kuno yali akamala subu ikusala baliwa emigwagwa jama tuli wano tutuse kibuzibu ki oyo mbakobye ni muga ya Faizo yo original name zazaine bungi twaibye ki temade mmere yange bana mbutwaibye mu emmere yono nani omwibi baba ni obona agana bwagabuza baba ni wo waibyo bani bana ninzo omwibi abana bange bamuliko mwingire munumba mujaze yona ongira yiyo mwingire mwaze numba mwangu tujaze yona aye omutagana mu mmere tulikuja kuba kubemboko ekisigala ujija kukuba itaka tata tubaki ye baba nga ife tuyiba kifo twaterera mbubalongofu sebo abaami bano ono ogutwe bando wabataka batandika onaye kazo olugambo yali kulengekeza eno kumbali iyo baba baleke banonye ayo batabona mu mwogo ife nife tufidi kye tujokola oyo bamweta muyomba Zakaria nanti enanyinimu baba abakomye munonye kuba ni mwene numba abakomye munonye ni mumankulisi wansi kasita mutagema mu maina gaife oidi tubayi tukaliga yoyo abo bibabye buzeetu tukujja kuba nogera idagala erindi iwe niwe watukoze ko olugambo ayi binoka biwe ojja kutubona abati monko akasera wakabita obayiranga bewombe sengera abasingibo omusango bano bajaluzire emere tibagibona emere eriwa bana mu nkobere agwire mu kalayina ali kubakoba kati mbutubakolere kika kubuti tubakolere kimu omuntu wayiriza okwono n'erina lyeffe tukoleere kuzi kuno sebo base obonono lubakyoya yasekamu bawangwire mukabya mbuza tubakolere bana tubakolere kimukabya tini iwe watukabye nti bayibye emere mwete musoka wuliriza imwe timusoka kuwuliza nakukola ku lisaaki mwidabwide mu otimadiga muwala ziri ku otimadiga mutoigo tubakolere bana tubakolere kimwesalira omusango imwe bwena agwire mu kalayi bimusoboyera alina olukanzu lwe mwatera osalira subuhi badagistudde ngoyo mbweine oyaba ira situire gasiya yemerera chokube baba we wali kutuzala baba gwa kubagasiya mukube tiabuze tidi kuliba tiabula bugogo tuwangwire bana mukaba katonda we bale tuyamba eyo twavayo twayira ku munsiko namazi alini gwabweine ali kumugemya diro wo mugema nenda we mugema mukyuse bukyuse bulagoba musale kungaba sale nikujja kutuga ntuge butugengwe mu nkoko dino ni sente nkusaswire ko ka deposit katono ayo mulimo kasamu gumala ndi kujja kuongera yakomba kululimi atandika okubalo badiri mekedo ebisigaire bindekeneze ndi kujja kubongera ka sente mana we bale mulimo kasaguwa huyo ni Sebuf Aksa moyo goba waire diru avirewo tuyira kweyo mageto yagula motoka yavuga ebikade ebyekakira yafunayo kasente mageto nga awanvuiwe bana banengeriye bakola mu emirimo engemi obusungu mageto sobo no kwa musana atambuza kodi baliye manga ngera abantu abana kubo baba
Mageto yafuna akasente yavuga ebikade ewa madivani yagaiga walabutise bavuga mbotuka kino oba ipusamu oba nuwa motoka dino dimbuzabuza Mageto n'ekigero oba kyawona nakudino tatatawenera oba ki aidye kulambula yasimba kalitunsi abakozi bali wano bali kusawa nono gwe bawaire diiru tuira kweri Malinzi agemye omwigo Malinzi go bagemya contract eyokulabirira abantu bano Mageto yatuka bana muli mutya mujebale emilimo zena ndagaine Malinzi yatuka eri omugaiga Mageto ndoze emilimo muno oli kujibona Malinzi na alikolaga Mageto zulaba abantu basaye bulungi muna basawire irala bana abantu mukusawa nabasawa n'ebikado bya madivani nga biremye okukutukayo yawo mirimo gitambula bulungi emilimo gitambula bulungi oidi nenda kuirayo Dubai ezi kyabula mukabino aye buli kimu kikabula mukatono osobola okubanga otandika otema emiti otunde ate waliwo atatereza bulungi waliwo n'akalima akandi wabamaliriza bino waliwo bendi kujja okubawa emirimu egindi bankolera kuba bakoze bulungi bana omugayigaidi ayi leero ngaidi mu bwire leero tujja kufuna kasente ni wale wansi wale obona wabwine ekiswa kire tukujja kukitema kire omugayiga ali kulambula kalitunsi we mwami Mageto bali ni Malinzi ni bana abakozi ba Jowali Rajabu bona bagemye ekikiba kya kusaawa kakati ensonga mugibwine bana njagala mukolite mukiriza kintu kyonna kusalimbira muno omugayiga abakobi ati bana bongere mu obukumi eri abatandise okwiba kalitunsi we wano aye mutaikiriza kintu kyonna wairembwa waire kapusi mukakubo bankudu yona yona mugikube mugibetentule ebe mbuzi kakibe ki oba mbuzi yani oba yani Saidi na atawaku kulunda mudigeme oba tunadirya tudirye lero ke bazitebanga wayisewe kintu kyonna bomuki lero ekintu we kibula mu maka mu kalitunsi wa mugayiga mufuire bonago babba mu basobola ate wali mukole mutereze ekibira kino mu bulungi Malizi abakuba ati bana mutereze ekibira kino bulungi omusada asobola okutuwa akasente atwongere n'emirimu egindi nze kamala okwetolula mu katono oba ajja kumukapanga kweyamba nze niwe filimu bajeta abononi The Sinners okuva mu 12 Stars Universal Pictures atenga producer wayo ni Muga Faizo director Kateriga Medi edited Geoffrey King ne editor wayo abakumi batandise iro yafuwa mulirwede eyo enayo weno olirwede waliwo baba bwina abakubya abemisota ku kyalo fenono mwenvono bali kuyiga binono idibo ere babwine yongezira minso nono na mawemba enkaduko ona agibwine abwine enkaduka bano batandika balobeire ekisalimbira mu nimiro omwo muzingize ereze na nzingize eno ona ali kuba kufene ola ali kuba nkaduka fenono ena kudino nenda okulya fena ndi ulira akawo ITD noza tujja kuira kamalo okuba iwemba lino male yaka iwemba lino what bagame gagoga siya mubagame babo mubagame omunda bagame mutabekiriza kulumuka lero mugayiga ali kujja tuwa sente mugaye ye mukutya na kulembera mageme wakasale ya kulembera oba jamu kubakasale bagame ono yamwetoloza yamukubengwala bagame yasituka yayiramu bagame babo bana mutabekiriza kulumuka mugayiga ali kujja kutuwa kasente batyo baba twavayo babagema gwe bagemisa diru wuno bamugemisa diru katubone diru ene eri kujja kubeetya kuba tutwajiwulire bulungi olwa tukaya ite bana omusada yazi yewana kukyalo bamwese King Jose da Rocco Masters asula mukayumba musada waitu oyenda ali oti talya azira mu byenda muna nina diru eri musede ole kandeto luseta langa ayoza engo ye bisere bisingo olugoye lwe bona aba iraya nikawo olugoye mbaire titoire ku majani gange gaidasirira yangira yatola kwa majani enumba ezira kye basobola na kuyibamu yeno numba kino kifulukwa batyo bayikirira tituire oba bali kumutwala kuba bamusomaire mu mbudiru eriwo ye bali kujofuna mu akasente eyo twavaayo twaira ku eri omukyala abamu kubafuna kasente abawanika amabango wuno original nemba mweta Adija Mukandekesi mukomu gayiga omwami je yaje okwewola akasente ava ku mukatale magamaga abise inuma wa Lwere abantu bamwe unya buli amubona akuba ati bano omukazi one yakula obulungi ati baba yatuka yatandika okutambula otikakani avubona 8 abwe ine mukamwine omusado ono bana atagwa mbuzibu bamusubiza akasente hello osizo otya muna mwami kinene muna
agwire mukalayi atandika okumwena bano leero ndio tinzalibwango nanga nina bulungi okuzalibwa olwo kyokka tubone ali kumukamwine kyokka gyeyagira bali kujja kumuwola akasente buti waliwo kyenabayire nenda okukoba ene ezirambo neeno buti mutuufu bwe nambayire nga niwe mbaka ali kwogera tokiboningira mu maiso mulo tebona nga ndogera yatandika olingalinga wansi obwanuuna bwamira amalusu ideeka twogere nze toidi nga ndi musaada mukazi mufumbo kyokuba baiba mubifulukwa muna tiri kujja kwogera kati toidi nga ndi mukazi mufumbo nze ikamu mpola waida nkukobere oida kuideka twogere oyenda omusaada owo ogudankube olooza nze ibaawo timutya tisobola kwida yeyo nenda tukole puroguramu nga yamukapanga ngale muna kananguwe nje mutere kwa mama mukama katonda ngotunda wowe singa okimpa bona bwekidigida bona bwadigida wowe nze nfiire agwire mukalayi kama mumpe tugemaganne bona akazigo kalioti kakwibwano enuma walwere neno okwira kubita ku ame twira kuba abakumi b'ekibira abakumi ekibira ky'amageto baba ali wano nga kamali bamuleso baba muletere diru ki kyokka abasada bagemye jambia aye kasada kaitonde ngeri obwavu je bwakalumaino n'ebyenda bizira munda buli kye bakasomera mu kalina okubaawo sembero olikuja kola nabo jo abo bakwinonole mbonono omusaada waitu mamwena kyagulanyi siliva basada bakulemba bano mwami yangu yabana mba nkobye musomere mudiru mujye bale bana ninze ndi kujokola okay niwe katusituke tubone buti joli kujokola usembera katono tubone yamugaige yatuwaire wano mwami mageto tuli kusawa kibira kino era tukikuuma akalimo kali wali katuli kujokola iwe buti joli kujokola onawuli atandika ogema musa watwaleyo benda kuita kamali bamugwaku bana mutandi tanzate ikoze ekiguno n'omulimo gwa munda taire bana mundeze musasire mukube kasiya batandika mukube iwe lwachi wakoze olugambo mukube batandika okuba musaada waitu bamulese kumwita musaada waitu kamali atambuza butambuze lugambo ku kyalo bakuno olulyo tikasulubana eyo twavaayo twayira wano abakubi ab'emisola ku kyalo leero onaterera tereziza kukuliya muna iwe oli kuvemo tofulumeyo lero engeri gyayeze kuluya emirimu wano toyenda akolayo okulya n'omulimo gwo kasada wakeetanga nga kasiwa bali wano bamaze okwongola ava miyandu omusaada abaana bano bali oti ni baba famire eno yayononeka tavuze gaali oyo kyendiri tavuze gaali batolayo ku bidomola leero bajeekuku ku nsulo ewakairugala mpakire ekitono enda kumpa bidomola bizito oli musiru mona ninda amala okusiba empale toidinga nze tivuga gaali buli lwenve mandu bawumwira muku ebinoni aye ng'empulida iwe balinado munsawo muna iwe buli wofuka wegairewo muna igalawo olwigi we buli kintu kuntumanga kunfuginkiriza bwe nagedde omutwe n'obunafu ombonyebonye igalawo olwigi olwo olutereze bulungi baba aida kwida asindike busindike bali kujako ku nsulo aboonooni ababiri efirimu bagyeta aboonooni the sinners okuva mu 12 stars universal pictures nga bulido twongera okwebaza abawagira ebina Uganda okwetoloola ensi wona buli omu gyali bali kujja ku nsulo bayagaana kamalimali sada waitu wena kuba abaire bamuyise bamugwire kuba agafunsi mu bunkoto tayogera na bulungi muna leero ngo ikaikaine buzibu ki kasada kaitunga kana kuwaire leero bakasekerera leero nga kasirike ino ki ndaba amazima mangi amaiso gange gano gabana amazima ino kunzisa ayo olundi ndi fanze banziika mu ifugiro kuwandago akasada kano ida tujje ya muleka oyo muleka atono muno oyo muleke mulalu naye aye munga mukali kuja naye kiki aye kiki nabalabye nina mulindwa mchala wa mukasa baba waimwe na mubwene ne omukazi ole owakabi n'akadigida ni oho ku kyalo ole na mwandu iyi baba izemu yayenda oyo mukazi aye tiri kujja kwogera mbwa otayogeye munalinda ku katono
amaze irokola olugambo yakuba mbutayogeire musada mugwagwo ono oba musiru namulindwa mukasa oyo bana namulindwa mukasa oyo mukasa musada mugayiga ate musada yasada akasadaka ira abantu kuno ku kyalo ife twena tali kujja tute baba tuyitiisa bana baba nga awakwire entalo ku kyalo kuno wamena kudi natambula buli lwaigulo yatambula kuncho yatambula olwaigulo yatambula yeira lwakikazi ekyo twaira ku maka gwe bali kwogera ku wuno omwami ataawo n'ebigere batandika okutereeza n'enkumude kuncho omulimo gwe yafuna omukazi bona beeru oba bazaalibwawa kyejo kyo gwe osigala wano nze nja kulima munanze muno tuba tuli awo gwe basuubiza sente olwokubiri ayiri atuukirewo yabagana bali awo aye timwerabira nti yakwaine muko omugayiga ono era yatyamira kumpi waali kantyamire kuwano muna katono osi oli otya muna mwami guda oli otya muna obulamu bukoba ki n'omusadaka asinze bugayiga ku kyalo kuno era yo bwera ninze iwe nakutegekeire akantu ko oidimwe akubasubiza omugayiga buli sawa abayeta kulambirevu n'abaidi okwambala kwengoye da weekend ono buli sawa oli lwatuka kusamala kunumba mbaire mwava ayinza okwerabira olunakulaba nsuubiza okumuwa akasente yatolayo ekiveera omuli amaja yatandika omugemya firimu bajeta aboonooni the sinners okuva mu 12 stars universal pictures ate nga tweyongera okubeebaza mwenamwena abawagira ebina uganda omwami olwamuwa akaveera omuli mama yagwere yazirika omusaada azirike bana bamugemiza sente yazirika akaisono muna kinene mukyala sokoide bana kyakyero kijigwire wabaire kyoyo omusaada olumugemisa akasente agwire mukalayi yagwawo yazirika agwire mukalayi bamuwere sente data bananga ku bukyazaalibwa muwudewude kumwambula amapesa musimulula amapesa omuwudewude omusaada atafuira wano oidi baida kundogera nti nsadaka abantu ku kyalo kyange kuno muwude muno omusaada atafa kinene agwire mukalayi akaseera kabitawo katona agwire mukalayi yazirika mu dakiika ndala era olwasi tukati tiyayogera bingi muno obaire ki wazira bakuwe kumadi onweko abe ndakunweka agwire mukalayi ki oba tukusoke tukuwe kumadi nze amadi tiganwa kumirirano nganwa kanga ntuuse wange emanga kukiyitirirwa yatambula omugayiga yaseka mwami guda yaseka nze kino tikibonanga ku bukya bunangazaalibwa agwire mukalayi atandise n'okudoma omusaada wamugemye busente butono miliyoni nga diido ayi ata yagwawo yazirika ensi eno nzibwa abagayiga n'okuduula twira kweri aboonooni bali wano bali kuno kukuŋŋaanya mwani oba bali kujja kuditunda abo tibali kujja kutwala ku booda abo muna ndakukuba buti musaada ewe n'okungezaamu empande olundi olinkuba eriiso baba yababita kwaye agwire mukalayi yatandise okudooma titwidi oba ki tiyabanega bona bamulinga kwirala yatandika odooma mpolampola tayenda kunina nakukikaba abaami bamwetegereza baba ono kikyasitwira ali oti agemye kaana ono yasembera omwonooni omukulu sooka jaawo olengeza obone kikyali kukukulira atabanga alese kaana kakusaadaaka yaidako ku nsonda ey'enumba agwire mukalayi enumba yalengeza eno ezirambwine jondeeteremu n'amaadi nze eno ole n'omwana ole ni boosi atuma kino ekyogutu oti bando w'abataka mugaya faizi bamuboneza musaada waiti mubone bw'atambula muno oyenda kiwaate ku mulyango wano maadi jere gasiya sawa eno yakunwa timwenda akola aye okunwa amaadi mugenda ne mukisenge tibendayo ni munumba muno mubonawo okusula awandi mujje muzunganire ere nga mizoni nkukobye vaawo muna towulira agaana gano bagatejuja munumba muno tyenda mu bantu basulamu sibagala muwulide genda baba ja tibenda munumba muno muyiye naawo okusula mukuze timuwasa mwiba bintu ku kyalo nakundeetera misango mbagobye ewaka okidi nga baba ngobye mbuti baba ali tugobe efe tugobe eki omwami wakati wakatono mukuyiya kwe yatandika omunogera kasita yeetakula atyo ng'omwana ono ali kukuba kwawo bisonsole waliwe eidudu lino ndikube
muna iwoli kwabo kube madudu mu kifo kyo kwidano tuyiye pulani Ndi mukuyiga bino. nze ndi mukweyigira binoni ndwire na kudino ngatirya ku kasense Tumatenze kuyiga. bana timu ajire kuyiga wakairugala kunsulo Kwano za. lero katuyigire wano be muve omuje wakairugala kunsulo Wansi ku kibira na ntambulo. erenge wakairugala ku kibira yo na bwine ya madudu amasonsolo n'eminso nono ni budyadyadya Wali amafulungu. amafulungu mangi era mu kujja kuyita binoni muli baba okakasawa bibweine mwana ida tujye wakairugala eri amadudu tujye tugayige baba fesi ekyusa ali oti kikere bakinigire ku mugogo mu mulyango kanako bwongo katambula inga tikamatire ono wogudaye yawonguto kabungutuke atambula kiwale kiri oti byenda byante baba asibye ni fesi obunoni butibulirana okulira ebisere bisinga tibakabo kuba balino kudiru benda kutegera baba ono ali kukweka kyera kanako mpulira akamena ezira ali kumbonao mwana nani akali akamena ikawo baba olwa amalolengeza ngezira aliyo engoko dona dati adatandiko kwa baba kagobya abantu aba bairi batuyigira ku binoni baba yatola embago nakavuyira oba kiki kyali kukutana kyo kasente kale ng'omugwagwa watufu bwana abeera kanako obwongo kali kumulengera atoire ya likujja kukweka empande eno kansoke njite mu nkoto baba mu kifaa ky'akasente okukatwala mu banka yaide eno agwire mu kalayi esente asimire mu itaka bwe yekengera kengera taidi nti ab'obwongo bali kumubaza yadisimirawo yataako itaka bulungi sente bamuwairire akujja kweyambisa atandike obu business alina okudizaayo obwobwongo wuna ali kumulengera mpolampola wona wali kudiziika nkobyo obunoni buti bubasaaliza bubalirira ni mu matu baba bona omutwe gwe n'ekyeni agwire mu kalayi akuze awo twavaawo abaami batyama ku akaseera ako bayiye ki oleya bwena obaziisa ekintu Izemanga. Kiti tuzaako. wankobye endikirire emanga nze mubuzebuze oti njiire iwe wamubona buti kiki tuyiza kudiiru kini we kali magezi wange Akizika kasako biki. Ekitegeeza tulina kiwalabi. ekitegeeza zira kiwabwe obuzibu iwe buli lwenkuko bwogutwegwo ogwo towulira nkayiya mbone ayo olyombuuza buli kulala ki leero luno kasitavaawo tulina okujja waliwo ono yamusiibwire yakoba ati muna nze nagiire kunsulo okukuba ebinoni ewakairugala ayiwe munasirika buli lwemba mpiye iwe obuntawaanya ki Kyenjagala omanya. tuyiza kuki baba omaze okumubona obweira akukwite n'ekitereko ekyo yatereika nze nabweinewo we yatayira ebintu mwitaka we tuli kujja okusima then tubone kyekiyirako tusitukire muni tuje ayinza okuwira yakyusa ebintu ebyo firimu terabira bagyeta abononi party 2 okuva mu 12 Stars Universal Pictures tuyirako ku mukyala wuuno mukowo oguda ali kusoba kudomadooma oba ajawa mukaseera n'akalala ako tubona ali kufene omwami ono bonenindo emiti gyali kunoonya kunifene tijije mwami kamalimali ono ekikazi kino kyenze oba kiri kujyawo eno kiri kukuta kiri kujja mu kabira einuma wa lwere kino kikadomadooma kyokka kikamugayiga eka eri yakasente onaaba ali ku muti gwafene yalengera mukowo oguda agwire mu kalayi yena yasazeekwira ayenda Arsenal ni Man U digamagane baba no mbabweine leero gukazi guno bana maiso gange gano galindisa olundi kikazi kyenzino era kikino kiri kutambuza agalwaire gakyo kyona butika mbagire ku mpolampola nga komando bwaba yatandika okubanonereza mpolampola nga mbega bwabo omusaada ono olundi bali kujja kumwita tuyira kwaba asuubiza okukwekula baba ebintu bye yaziise bakakasiiza ira kuba embeera ye bali mu kutambula mu buti batambula kigayiga kyereere bagemani mu nsawo nkobi obunoni buti bubalirira ni ku mitwe buti obwongo bukyuse bali wano ku diiru ya baba gye yaziika baba yaziika kimu itaka bwano we batuuse bano batambula buti bagemye ni mu nsawo bugayiga bwayidye ira kutama otandika osima kutama guntu iwe nkukoba nga yitowulira kutama wansi osime funa akati awo otandika okutakula aye ni wano kweri baba we yaziise ebintu wano agwire mu kalayi munanze tidi oli kumbuuza bye yaziise tibidi bwe tusimulewo tubone
yangu wekiti oide wano tandika okusima wano ogusadde iwe ki tandika okusimaawo mangu yangu yatobwire tuzira omwami ati amangera abagawaire bwe bamalye ndoza suspended no bali kujja kudisuula tuba tuli awo tuyira ku side eno kamalimali akanonereza omukazi ono nagwire mu kalayi bajawa Arsenal ni mani yo mpira gumaze osambibwa Arsenal bagikubye 4-0 musada yawulira nga asaana laire wulira obulumi tereza amapesa muna batakwagana twanguwe tuve wano mbabweine lero ninze mbegemeire mbagemye mukabya muno otayogera anze lero mbabweine lero kalege masente dino otakola lugambo wolu n'olusongovu tukasulubana mukabya bambi otayogera lero banabona agwide mukalaye ekyeni ompira bagumusuuziza abaira ayenda golo 8-0 bana nkwegayirira otakobera wogudaida kuntematema olwamu wakasente yakyusizaawo olulimi ngera omuntu omwavu ati nze nzira kyembweine muga katonda okuladu okunkubiranga wano nze era njiire mbalese tiba bweineeko okuva ku nkyonka ali babonaku agwire mukalayi munanze njiire owoguda agwire mukalayi bamulekanga kwaba yayenda lero Arsenal bagikube golo 8 ayakubyeyo gol bakubye ku 0 bonani bwe kidigida agakazi bana abakazi mulekero obwenzi tuira kwa bali kudira okwekula ebintu baba byeyaziika mu itaka baje okuba kweriso nga sente buli omu yatandika okwekengera mwine bano omuzungu yakola sente baenda nakulwanani sente tidaibwe da baba waiwe mwana tini iwe agema sente dino iwe obulagadavu bwoli nabo oidadi sula so kozike wawe itaka obunoni buti bazira nabwire bulirira ku mitwe jaibwe basaliza buli awo buli bazira nabwire bukuba binoni buti ke bafunye sente oba bali kujaja Kampala oba Kenya oba Sudani nze niwe muna iwe nze ndi kujja otwala eninja ati woti wajire mu binoni kunsule wa Kairugala yangu okuzika weitaka batatwagana wano kino yangu okuzika zika weitaka speed abono ni party 2 ni film je tuliku The Sinners okuva mu 12 Stars Universal Pictures muna mpaka ka sentence ati tugabe oyenda tugabanire wano batwagane musade yayagaina abantu ngaseno ni mani diri kusamba yaida no lugamo nga luli kumocha no lunanga lusongo ikotu lwadulienke haida yeyogeza mpola mukasafayo muna ali kuwekera no kuwekera mukasa towulira avayo mu buliri oide nkukobere ngyo mukasa towulira omusada yagenda bugenda ogudo no sawa dino kuncho kuno iwe olambaire bulambale era yaloga iwe oba ali side dawa Ugambuti. Muna okoba otya ye? Oli otya? Ndi wano okoba ki? Owa. Muna. Ali. Ali mu omukazi oyo? Ali munjo ye. Yajire iranti lero lwakubiri ajire magamaga mukatale. Okay, okakasajire. Yajire. Nja kimuga. Aye nkobera kyo idi omukobera ndamukobera ngaize. Ensi eno baba. Galabyeki. Amaiso gange gano n'omunwa guno. Ebintu bye biwe n'olundi bidakundisa. Kuli. Toyina na mulamu. Mbaire ndi nti olini ni kyonko bakuno nonera ku ndolo kuncho kuno. Twala eregasi yawo. Kulu. Obudda manyo ina ni. Awera ndi olini byoli kunkobera ebizimbo ba kugula amwani kusuubula bulo n'entanga wuzi n'enanansi byendiku. Oli kuno oli musiru ino iwe. Ne mukulu kinene. Baine mukazi wo ni mukulu kinene agwira mukalayi. Mukazi wo. Ne mukulu kinene. Uliro olugambo bwe lwocha. Gozo genda kweba. Kale weba mukabi. Munamba bwe ine bali nekolagane y'amaani mukabya soko ida. Ai weira yolambale jolambale. Muna soko ide katono. Kiro ne kumacha. Basinkana. Bagana na kuncho obwire sawa 7 nedo obwire iwoli eno lamba iroguda gukugedi oti ngo emize oba chichi.
kale ekisada kyaitu kibona oguda bwe gwereeza okikoba kiri akulambala bulambale oba empitudde awa kino omukazi ono omusada ono kyali kunkoba mazima gere bano abakazi obwenzi musada kikyatakuwa omutwe guno baba babandoga buloge ndireyo neerambalire musada wetu byamusobera yayirayo atenduke muku eyo twavayo twayira mana abali kudiru esente edo digeme bulungi ate otambuza bibuuzo nkobi ebinoni biri kulirirawo babikuba amabaalayo olooza oti balina obwire gololi balina do n'empanda balina do mu nkota yezira kye bakakuba buti ono yatandika osimaasima ali oti kakerewe mu kusima supiidi bagaiga waireira buli ti ebinoni bazira bwire babula bali kulowooza oluva wano kujja Kampala oba Sudaani oba Kenya wenaide osime kwota va mu kwesimba obwesimba oti miti gy'isimu leeta ngemeika wansi otandika osima otambuuza gutwe guno ndaagukontola yatandika osima omwami bwaleekinga mpolampola aye tukoze tutya omusada ono ateefuulira mwino olw'akasente mpulira akamena nani ava omenaawo jayo janguyo gyolengeze obone gyolengeze bampe kwa kasente ndikoba kujja kulengeza kabiri kiri kunkoba gasiya bano ono ali kujja kulya mu mwinero kwaboneka katerega medi n'amayiru g'esente olwadigema yakweka wandi yatandika okwekuzikazika wano speedi mbu wataire sente kumbe kiditaire wandi oba ezira bantu eyo ira tubone ife tujje ku bindi olambyewo obweine wentaire sente wano kumba alimba wano wetaire sente tawo akalambe otatawo kati musiru kyono wayonka kiwe matagambogo gaki tuba tuli awo eyagire mukatalo olw'okubiri emagamaga wano okumpi eyagire ku saawa ina izi saawa olwa yali ayingira yeekanga omwami ali mwidiira awo ebirowoozo bimwita kasada kano tikaide kamukobera kano leero abandi aye kaningire ndamulimba nti fe abakazi ogwaife gwakulimba leero nigaboneka gajamumyoka yaigalawo na bulungi ng'era akanaafa omusada ali oti afiirire munte baye mulamu omwami wange buzibu kimuna ndwireyo oku katono amaadi gatonye mu magamaga muna gatulobera okutambula musada ali oti afiire ovaawa muna saawa omukaaga guno ono yeewuunya mukatale ng'era buliide olw'okubiri tuba amagamaga nga tuli kunoonya ngoye kibuuzo kyekyo kyoli mukumbuza yasituka mpolampola leero kiboneka wano waliwo ekijja okubaawo isuukayo muna mukyala aye nga isuukayo gyali kwogera omukazi yagitiireira yaigulawo ensawo ye ate tubeebaza mwenamwe n'ababona Film Daifede ebina Uganda okwetolola ensi yona Uganda wano ni mu mawanga gaba akadaama mwenamwe neeyo nkoba abali kubyeyo ono yaigulawo ensawo yaba ali awo omusaada yayira kabiri nga yeyongeire ku obunene kyekino ekiri mu nsawo kacupa kakyako omukazi yatiireira asigaire ndooza maine kumubitamu munaki waliwo obuzibu wano waliwo omulwaire nga timwambikiire oba nze ntiiro ntiisa oli kuntiisa kikolwa ki yamubuuza mumaze ebbanga kinga mukole ekikolwa kino ni mwami kinene agwire mukalayi ndi kumbuuza kabiri weno oli kumbuuza bibuuza oli musiru mumaze ebbanga kinga musamba seno ni maniyu nga disamba omupiira era okujja wagwire mukalayini bwala butandise n'okutengeta olw'obusungu yagema mu nsawo mpolampola atolayo kati atoire yakato yakamulinzamu mumaze ebbanga kimunayogera eyo ti mundu omukazi awunze n'okuwunga nkobye mumaze ebbanga kiyogera mwami otaita yakokinganamu mwami otandita muna mwami wange ogude otandita musada waitu azimbye aliyo ti baluni aliyo ti mere bajininiire mu mulyango omwoyo nemembe tandise okunsindukirira ndinda y'abalongo ndi kujja kuzalira abalongo mwami abaana babiri bati otandita ojo okakasa ojja kunzalira mwana tagenderera ati agenderera zena ulira kabira omukazi bwali kunibati yange myabugemye busungu enviiri mpulira n'empaata emeze nze
ngale bansoni we munamwami tichakulira film budget abono ni the Sinners okuva mu 12 Stars Universal Pictures atenga bakukolerere bu film bungi omuli ekimyanso balimisa mizimu kaloli omulogo neno tuli ku abono ni the Sinners part 2 ekitundu kya kubiri mwami otandita ojja kuyitira mu abaana otwite basatu ofiirwa abasika ate balongo ebyonkusoniwe ki ali mukoba musoni onkusoniwe ki kwebyo byonkoze ulira omutwe guno meze n'ekiwalaata buti ono omukazi mwite mutemeteme aya situka mangu nkobye situka Gasiya mwami otandita tijja kwiramu ku kiti nkobye otayogera fuluma mwami wange otandita mundaleka nenkwetonde kale tujje mu buliri tika ayenda buliri fuluma Gasiya mbw ali kwenda aja amulimbire mu buliri awo abanika aba ali kujja kubitawo bubiti twayirako owe mwami eyafunye sente nekirevu abaire alwire okukibisamu ekisunsula ebuti ali kwesunsula enviiri edibaire dagema oti bulegete bwata badunadona adisinsuire ali oti oba kiki bona n'oluba omwami anirira ali kuja ali kwenda bakujja kakira kusuubula oba idinda taidi nti sente dali kubira ku plani okusuubula baadikyusiza ira bamukubyeire oba mwete bajete endayo baki yagema n'enkofiira awo yaterera mpola ene ngaito tentuke kakiro oba idinda eno nempale nkubye ekikalu leero ngoloireku kasente nanga muntu ninayo ni masiki nzira kambino ni munumba wano den tubone abaye musoke muzuke mulambala luku kuzambugo baba oli kutweta ati mwide katono muve mukuvugirireyo bayigula wa abaami babaire balambaire mwami ali kwenda kubalamira kuba ali kujja safari akasente kaidi akalina kutegera nti abayaye bakakyusiza ono okuvaayo yavaayo na maine abasada abakulu bano banala munumba bonono bwaleze bafu omuli amaine abaana bano nga bagwagwa kabiri mfe kyo kujja okuyuwayo yaizayo bwiza amaine agaana gaayo nooneka gano ono ye koloza ngera abayaye bakyusiza era sente da baba waibwe nakati ino baana bange njagala kugendako mu kibuga mwami akuba plani aenda ajja Kampala baba oyi kujja atuleka ano batujja twena sirina gyemba twala nzira gyemba twala mujje muononere mwetandika okwiba ebintu mu paaka ye Kampala enkaire ye kaaliwo baagimena tuba tuli awo tyama wano Gasiya yawulira akamena ku luya kyekiri eyo nani oyo bulirange eddoboozi lya mwami mukazi sebo fulumayo kinene mwami nsoniwa osaze wondeete nonditewo ate nga ndina abalongo bomu kyekiri ku luya eyo kakati baana anoni ekikunjo kakati baana bange kyendi kubayire mbakuba soko gyeyo olengeze obona akobache mwami mukazi ate okimye ekikuma mwami ate ononi eki tokidi olina kyotaidiwe ekigamagana nono omukazi oyo mukazi wo omwidi bulungi ino iwe Gasiya iwe aba mukazi wange kyekyakutuma omwagala buti wabanga ni mukazi wange kyekyakutuma okujja omwendeku weno tangema ku Gasiya sagala mukazi akwabye omukazi atakuwa aidye nentoye sebakangako na mukyala munanze tirambalanga kuna yagemente eyo kasitevayo buli kimu kiba kijja kwogerwa sebo kakasato yogera to meeting baba otaita otaita awontegeire buti nalambala kunaye muno otaita kundeka nga ndi mulekwa kyoyenda kyona nandakuwa kale wulira omusada bwanumya obujiji basa okakwa iwe otanswitiza nakuswitiza iwe tandesa abaana bange iwe tubona tiwandesa mukazi wange omukazi tonswitiza iwe Gasiya malaaya eno ndikolera ekintu kirala sente dange digemede nakuwola odimpe nkaali kuzaazamu baba mbaire njaka kira kusuubula bikaado waide okunona sente opulaningira okwo kulambala ku mukazi iwe Gasiya sirika mukazi wo tibulamba baba bali kujja kumwita mpa sente dange yangu we asi tukampolampola ingire munumba obadde mudiri munumba baby otambediza iwe Gasiya omukazi omwezi ono kikyeta kuweka akaseera kabitawo yafuluma nambago oyenda kulwana ninza ofuluma n'embago
Ntezo sebo. Mbaba ndi kuja kuwa sente do. Inazizike. Mbaire nadiriziko oti mulambo wali mu nimiro. Tuje nkuwe. Mwami wangu otaita mutu takola wano bulabe. Amadi gali kugwana bulungi ino anti olunaku olwokubiri magamaga buli akatalo kalayo gagwa mwami kwabaira plans asokere magamaga mukatalo olwokubiri deni aje idinda tukoze tutya muno omuzada wa baba bali kuje tuje tuyiye mangu baba bali kuje tuje oyo nakasinze kutya mbina Uganda muga ya Faizo sente nadita wano wene wano muna simazima wetumala okufuna sente ono nze tijja naye musada alina emundu njani we niwe ojo okumpasa mwami mukasa muno taita yatandika osima musada waitu kumbe ebitabani bye byatoira waira sente ono wakufa mulambo guno gutambula diriwa muna sente nga tiri kudibona sente nga tidiri kuboneka abaana bange bano bengeri yebeta kuloti buduyu batakubaire batola sente sente bana muti mfatira kumbuzabuza sente ndi kudenda kityo baba bali kuja kumuita muga ya Faizo huyo nakasinze kutya mbone oyo nakasinze kutya mbazani bebi na Uganda baba tulikuida sente nadita wano tufulume tuje tubone baba batamuita Kizito mwangu imwe mulikumbuzabuza leka ndi kujja kuba omuntu wane isasi ate bano bafiirewa bana sente kide muli kuogera ku baba bano bali kubuza befiira abataidi na sente baditaire sente naditaire wano mwadigemyeku bana sente diri wano naditaire wano kadiri kudibona bana bage sente naditaire wano tata ba sente diri wale kansime kutubone baba wena wali bairotwa sente mubaka mbonona akabino obwenzi obwerere sente diri wano nata wano zima sente diri yawo ono wabongo yatandika okuyiyo idi ako kasita kagema ku mutwe kati ngomana wali wekiraku munatandika okuyiya baba inzo obwongo bwazinga imeira wegemye awo tusime tubone baba sente wata imwe ndi kuja lero wano ndi kuja kuita omuntu we munzanisa sima tubone oba sente diri yawo ekina wazima kiwanvu tandika okuyiya baba nze obwongo bwatanga imeira soko mbana muli kuzania kukatemba wanda kusanula omuntu aisasi soko geme mbago simezime ntandika okuyiya wowe baba sente twata wano iwo okola kimuna kano katandika okuya kasoka bona ndi ulya kamuluze amadi bagali kutola sente diri yawo tukisimezima baba sima ndole sima amadi gali kutola oba nata wano twata oboina kweko kawo munasima akabela mba ya mubaka amukweni olanyola benola esa siri afuga likubagwire mukalayi bana tafuira agwire mukalayi ono omusada waitu abaira ajja Kampala kusubula yambaire kungo yedi chala baba abaira ali kuja kutulabirira baiso omuntu oiso omuntu mwami wange baiso omusada waitu mbona aliyo tichikami mubone awunza iso omuntu yena abayaide kubatisa agwire mukalayi bamukubyengo yede mwafiirire musada waitu nalawo nono amaze yagololezira kumwa eyo ono basime baba wowe musada waitu aiso omuntu ayabaire tagendereire mwana wangu aiso omuntu nkwegaine enzo olunaku olwaleero wowe baba kinene mukwalo ono amwese ni mukwalo aiso omuntu wowe kinene aiso omuntu muna musada waitu aliyo tichika mimubone yeyongera kuno kwepika aliyo tibaluni atabikira wano bana ali kuwera aliyo tinte kuja kuzala emundu eno neiso omuntu eno bana mutaira mukola mundu baba emiranga jabu na wano baba bamwise abana babaire bamule kwanga baba na abalabirira abaire ajja Kampala kusubula ni sente musada waitu tadigemyeku wowe baba baba ojire mumagombe malaika diri kuja kubuza ibuza to bairo kali kubisoma mwami aiso omuntu
abono ni party tuye tuliko kuva mu 12 Stars Universal Pictures. Musadanga amala bubi firimu ono. Abaire Katerega Medi, Geoffrey Kingini editor, atenga Kasimiro Prosene yajiwandika, atenga muga ya Faizo yata mwakasente. Tuongera okubebaza mwena ababona Film Dive Debina Uganda, okwetolola amawanga agenda ulo wane Uganda, ni kucheyeyo mu bakadama, mwena mukama abankumire VJ FM na abaire akagemyemu, abono nyipati tu okuva mu 12 Stars Universal Pictures. Raw the incredible VJ Jimmy Muganda wango koba chi the instructable ate iwe chintu wo chigemamu